ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Chief Executive Member Barim Jongka Khasi Hills Autonomous District Council ubat Titas W Khan. Minta kesengi baar jongka dor bartelang ula wanra ada ka motion lo ka jing turekam jongka ne ka Executive Committee ka minta ka belayalam du ubat penyat sing sim. Haba wanra ikani ka motion ubat Titas ula pinpau ba kani ka jing wanra kam dei ban wo anya handai ka long banya tei lo ki babun ki bat ba ka jing don ka jongki hang ni ka long ban thau an. Haba jubab halo kani ka motion Chief Executive Member ka KHADC uba penyat sing sim ula pinpau ba ka jinglet hi ka than khapun ki bahap hapo uput usam ka KHADC kilap bon ni ki mat kham tam ka jingyo thi jaka ki barjilla. Mr. Deputy Chairman, sir, I agree with you, but I like to have a move the motion. When you turn the complicated job easy that intention to do not motion. Kemudian barang ini akan wadau, mereka itu kalau banyak banyak ajemut, alor kita pun isu, jika tak dia ada komplikan, ambil konsul, isu diberi, riba berjalan ini, but pun let's say, jika nila lambat, senang diberada, but diberada sah. Kan ada perkat, ban kerana ini orang berkomunikasi. Kalau perkembangannya mengenai resmi atau headline, atau nanti berhubung. Dia ada statement belah air dan si yang berkurang ini. Baiklah, sanpenai dalam mafi buat license sistem. Kalau pertolai, dan kalau berkomen, laran cuba jingkong jengkini, ladang bu jengkelina apa kita kiri, nampak balik kami ini statement. War masuk tu dari statement jengki siap kami email ada keluar dari trend apa mengerai resolution, jadi berdakwah mengelai constitution dari ada krisis yang dilakukan dengan bangi dan yang itu tidak ada kesehatan berkurang. Nah, ini berhubung bahkan ke arah ini, pak berhubung bah di license state ini sama yang itu. Dong ini ada coba nampak berkesan dalam license state. Mereka dia nama saya Amir Pohau. Deputy Chairman saya masih bersuara. Nampak akan terima ya dia. Nak statement kebal ini ada jengkeli keluar menurut penjualan masyarakat. Nak dihalai keli ibil di bawah pas hak ini kahau. Ada tem kesulitan. Santeli nilai aset.
mau lagi ini kinong ikbat dan kinong kawan. Kinong kawan. Lalu tidak orang balale pun dia nasi kuah akan pelitan kok. Tak ada pilihan saya rasa. Tidak nak salah. Tidak nak bawa. Tidak nak berhenti kepala kontrol pasti kita. Maka mau baca membeli. Tak mau berdevelopkan. Tidak nanti pun kinau kawan. Pada baca hadir dalam dia kuat membeli. Pun kinau kawan apa itu? Kegiatan. Bila orang jalan tu, bila orang ilayu asalnya ke solid waste management tu, apabila keleng-keleng tentang mana aitrok teknik pikiran ke solid waste management tu, amendment yang berlaku ke village development council, kepada ministry hadu tentang pressure lagi. Kita dibangun, ya. Oh, inisiatif kita bersih. Komentar dengan yang keren, inisiatif berwarna kita, abang kau dari shift dari ke office, siapa sekolah location, timun inisiatif. Mereka itu lihat, ya. Keren kita melihat. Mr. Deputy Chairman, nasional kami boleh bentar, tapi boleh pergi bentar, boleh, but jingga, ibang ia penduduk hari ini di sana. Lalu, kiwi-kiwi di pengamatan kuat, keren ya. Aku agak keren dengan dia, nak suka dengan dia, kamu dengan dia bertanya tak, dengan dia, laksana ini video yang Philippine Finance, kadal. Bagi pat pendek yang kepada the ministry terkuat ini banyak. Apabila berkaitan pending isu, apabila 15 finance grant, katu berjingkit bersama. Dan katu bagi kita di bala tersakut yang negatif finance. Bila kami iskin dan dalam sisi kejumpi nak isi. Bila orang ini yang isi baru bagi sampai di isi. Orang dia yang bagi pani galis tu isi. Dari kapan jadi application di petition. Bila pan jadi resolution. Kami ke babu sehingga ingin. But you see yang bergerak berada di mana tidak ada buat. Bami tanlai benar di mana aspak keluar. Nilai sekian keluaran. Bahkan ini aspak keluar kalau sawah berkuasa. Aku naik itu. Dipaibat di buat jikali. Siapa kata aspak? Itu mengelak panik di resolution. Gelak panik di resolution. Hanya resolution nama standar tu bagi lapor rezeki. Dijebak tu. Masalah ini kami kata perjuangan. Masalah itu baru kita mesti berdepan. Bentuk negara yang susah, bentuk negara yang
Memang dia anak kampung. Tidak expect. Tidak mengerti. Dari suku kadon kecil. Bagaimana kita kecil? Aku akan share dengan ini. Let's say nama pemilih bahagia bertahan 40 semua. Tak kebang keli orang tanda dan kerja dan oknum di sisi apa tadi. Mulai kepada kau kepada nalak dan ministry kalau the payment under the 15 Finance Commission are yet to be implemented through PFMS. Jadi ke PFMS tahu. Satu kalau penyanyi, lalainya ni. Jadi ke PFMS. Jadi ke payment online. Ada beberapa ministry itu tahap monitor. Jangan diusia, yang mesti. Lembaga itu online. Satu namanya isi ladangnya. Nanti, di District Council tidak berjalan. Ya audit online. Katung ke Igram Suara for online auditing of funds under the 15 Finance Commission. Nama kalian Ministry of this is mandatory requirement under the 15 Finance Commission as funds will not be released from 24 onwards in case of failure to comply. Tak apa Ministry atau kata gilaren. Kemana? The EDC, the District Council, have not been able to upload their village action plans in the Igram Swaraj portal as the list of villages under their jurisdiction is not reflected in the portal. Ini ketika mengenai jika orang Malaysia, nampak nantian keisi kilada pembian. Nah, kalian Ministry go on. The matter has been taken up with the SRES as informed in the meeting with the CNRD department. However, the matter has not been resolved yet. Lada kami ketika ada mentah palak na pembiang. Na semoga hak beda juga ka liga fund pemilih beliau inuna. Alright. Aswai apa ngan syawai siya nyala yeletang bat siam banyak kedua yang George Factory jom ke ministry ang si tayo samahan ino ang siya yeletang banyak kedua jom Factory banyak kalian jom di ministry kilaong. Makin sampai diberi dengan training, berai training. Makin tidak lepas ya. Naturai akhirnya berasal dari pusat tempat. Denwe nasutu bahatu mentah dengan tempatnya. Nanti ada juga ni bagi urban areas, bukan seluruh. Mungkin ini bagi mentah bahwa pihak apa? Nama baka Shillong Tong come reflect harga the local government directory LGD. Tidak come reflect harga LGD. Ini Shillong dibahas apa soal? Kinyo mio ya kami tahu. Yang reflect harga. Ini mana? Bila tadi reflect harga. Jadi beberapa Shillong diberi apa soal itu? Tikelum dekat nasi kuat apa betul itu isi bansiknya nama bayok lap awan election
Yang skim tiba nak pula. Yang skim tiba hilang ong. Yang beneficiary sendiri Krishna. Yang apa ni keputusan beliau? Kan long macam top. Kan long top. Apa boleh kulakan? Ahmad. Kebaan kabar syifa dan tentu yang isi kalau saya kebal adalah keren. Berkata dulu, nak yang terisi tihat bandon tu, kajian sekolah di mana? Kalau lagi yang berkon juga mungkin kerja tunas. Pagkalon kay kebal Kim dasunyo yang kalian. Itu isu tiba ngintip. Wah, itu isu tiba ngintip. Mereka ni isu tiba dela. Nak bantah interest pada dia. Nasnoba kaisi ide ban tertib lah. Nama ni pun member. Tiba dan lagi ada juga kecil-kecil nak bantah dari kita dari ini. Kapan ada juga deh, but terjadi UBD kalian untuk education. Nilai yo yang CV nak kalian ke department. Bangun tahu sudah, yo kawai ke school. Sambil at least LO deh, aku mau. Sambil, kalau TV lo mana sambil? Apa itu? Apa ini berkah education? New iba dan city kepada yo, kalau New York tanpa school. Nak lagi dia mesti baru fikir. Mana ada pasal dia New York mana baru aku ni baru lain umur. New York mana di school dibagi aja ya manusia. Di semua orang ni bagai tu school tu bagi New York manusia. Mentau sedang minat apa itu manusia. Kenapa nanti pada apa you? Bagi penduduk ya kecil air, atli mau kecil harap di school baru kita dibagi air dan rekomen dan ini. Setelah itu orang yang berdua bahagia bentar. Ini kami orang syai yang orang kita baca sports, bergerak di New York, kemudian sport. Nanti taat sampai sore ke New York. Dan itu di ibadah nanti yang sejauh sini. Dengan sebuah kerpan yang isi dan berkata. Kung banggiyo at ipor baladet na kemen ba kini keisi dan pendet dan ikan lelo ini namaba gas lalu ke kursan. Masuk ke bentana sama manusia. Aku akan keren ini. Kadang-kadang kesimpul mazmur apa banget. Baiklah ibu kasi pilih atau kata ke election kan long belum kasi keluar baiklah dia pilih election kan long kata aku tahu ni lah juga ni buat kaisi masalah ini juga mereka ini waktu keluar semua kerja dalam ada simpul ya delimitation committee. Yang dapat isi kekuat dan reorganize yang konsumsi. Tanpa mereka poin sekolah kuat dan kedua untuk mampu bakal biar. Kejudan itu di meditation committee kade, memang kita diskusi bahagia, apa terberat, dan diberat, apa terberat. Dan mereka semua isi kan bu itu time free, kan bu itu apa? Hoi asutu bangunan mesti kalau put
kaji hearing di Implementation Committee, itu akan lalu kaji Implementation Committee kan submit dia report. Tanpa kuat nak kalian macam ni. Seperti Chairman, bersihkan dengan board of kila ay, so mga bersihkan ini bergerak sampai board of siap ke alat di parlimen atau sebentar. Tak ini dia Mr. Chairman. Mr. Chairman, sir, I place a simple EP dan tanda dapat jadi berjubah kalau commission dalam di member dapat soal dalam report di leader of opposition ini. I play baru di EM executive committee di TCM baru di members akan yang sensial kumjuru di members akan yang detai. Kamtam nak komentar di member iba lawan ban ra ikan promotion hakabai buat kemika motion ba mitip discuss the style of functioning of the present executive committee. Di naik di kami di bah TWK di bah Timberkan di bah Jamborwa di relation dan promotion. Mr. Chairman, sir, kuat berpersong di kapor, banyak kalian di NU, lakukan pau, asal bersedang berjalan, ia akan promotion, dilakukan mau ia headlines sebelum ini atau kartu ini di print media. Ia kabar om, bahasan lain dilalui AA, buat license shifting dilalui AU. Katung gaji berpau macam ini, kalau kompong nak ke mga klan ni, nama bahiru imran apa yang kami pass resolution. Te, nama semua berubah, lada agenda ilah dan lang bagi menin, insultu ke jenggot jom kataga, san penai ilah buat license shifting ilah lagi. Kamu ngaken ko, jiki kam iba yadai pakai isi ke beladan. Namang yadan lah. Bakun kumalakan pau iki bills, ki act, ki bangilayo ji mundur. Bangiat lang. Henry kapangakwa penasihat ni kapor ba ke ika jimmu menin kapangakran. Kablami aklay ni kalong bangira ika resolution. Bangira ika resolution nak kala isi menin official resolution. Banyak itu, ban penpau yang serta jela, ban kentu yang serta dunia, ban warna amendment yang ke Constitution, Order 1950 begitu Presidential Order. Ban kentu no kita kirulung apa kibadan apa berkreasi ini, kum kita kirulung kibangin, yo pan ai kibahar program dari kum yo dan mengi. Nama banyak yang duni kum gajah terkasi. Ide kecak belum nio ST bakladon ke ST list ke jumi bakladon ni pat nilai cikwe pat kijela nimsyak tentu yang ni kum ditaki ST hak kita kijela tegi ni sudai ban yata yang kibriu lajom ban pendiam yang kibriu lajom ni sudai ban malak kini official resolution teng rei minen pat dipenpau ba kajing mujung iru imut wanra ika private members resolution habai dei bakajing yo pantit jaka jogi beriu ki banaba ki belong ki rulum hakiwe pak ki jelan rehan ni ruk nama lak ketuk rulum lang iki nama takadam ki yo pantit jaka bat lapun tip ru ini syakita ki jaka kum syakilang kata syikiwe ki jaka kum syakembat mobil kana pada kiwe dan mereka kalian dunia ni orang hati license kita pilaju pointen hati tu dijaga kumusian ni konteks komite pemerintah ni kita berlet ciki border area mengingi gaji jumpi nasional hati tinggi jaga di border kapur pada asam nilai ciki blok tu banyak kedua berkipai pak nasional Indonesia tu bersuatu
kecing kabagi kendu kenang bamangi sekat kum kabor kabangila singim ong shibun tangkat kum kabor la ai board ng mga 6 schedule ng baka district council nila panyakran ng state government nila ban ai kecing zakir pangkat kum ki ai kibangi don mangi kum juru nila let shapilin kata bat shapilin kata nila let bat nila iga jinglong jinman hakabede kum no bakibai pati jakriu ki yoban Tiad lani banshim yiki hendo siap jumi. Te yakani ngakran habene berkata. Kata kami pihak lain nene. Nama ko imdan, nama terkatawa lagi langsung tu bakla berspektan yang heading jumpa kubur. Te to kami le, te mereka so ban aku play parti nama diwanra promotion kepada pihak banyatai, kepada pihak banyakran. Nama idon kum hak council nakamta ke interest jumpa receive away kejadian receive away. Kami mengibat kata isi nama tak interest jomi ibadah tak isi. Kita ibadah jomi nama tak interest jom kubur barang. Te habai day pat kini ki jingge kembala kumpau jingyo fit jaga kui pakai jaga drill. Nijuye shong nijuye keren nak portion for ringkat pakai jaga department. Ringkat pakalan hadir pelayu akalan ai bakum nung in streamline ni karan hukum terekam nadu ki it ki hima ki scheme ki lindo wahadata ki sertaship ban suku ya kar pembat kendo bat siap kakum kenika ak kebendakan bat nisuban pedip du bahakayen ba nakalian juni meta nilagan ko order Syabarok kihima haba kimut bandi kanu banu kajaka hima lagi jakaran shikibai pak kibriu kimla bani ye klaim kajingget joka council kaniru kadegawe kepada kamha yang kabangin ha ben berklaim ben berhenti ha yang kabutrekam kihima kirai kenapa kenika land alienation dan ini katakan jing kenreak ini dicakap bagi jing dua hak jadi beliau ingin kanam jawab yang penting kebenaran. Di nak yang juni misalwan penbau wakat pala nila persian watan haikuar balingkot penginalio kan yetre. Di HKBD pak ke 15 Finance Commission grant. Di suku banyak kalian di CM Barelu ila persian kat pala kapor kejungi Henry lakatu kat nisnam iklim yo ranshu. De kadai house nam arja kat kendai bawalong CM jiba table khat nabat ya kakam deputy CM to charge finance but nadu arja kat rio kat praru kat kendai aka isi kabarin bor ikan mau i late chess shila bayakan kakam ubun sir ila shirki nakadam ini bakunyo ba kan kawan yang difan atau dari dan lo keberhenti dan kacing pendet yang dikibul ki kam hade ko council dena yang jungi disuku hadir ke ajak kendai kelawan saka covid aja atau wajan borok sisnam kam dadon syuk kata kajian yo berterekam atau mobil di haka inisiatif keba layak persiang aku ke tim atau kebuat layo pan penpoi yang fund naka 15 Finance Commission haka antai grant arca atau arway sebelum aku kurun 1 miliar 1 hajar naka tai first installment haka jom arca arway aku kurun 1 miliar 1 hajar but naka taka antai juga second installment jom arca arway but tai second installment jom arca arway kebalong di aku kurun tam but aku kurun tam nata katai first installment jom arca arway aku khat kurun kidetan kini kibangidan yo haki tu islam nak kata fund begitu program yaki development activities gitu ni haki isi kira de disuku hot hadin baka Ministry of Panchayati Raj kala de kawai naka noodle agency lah no but root yang file jom ki development scheme jom ki autonomous district council but ki rural local bodies hapo kari Indian bro kawai shwa baka finance ministry nagani kan sanction ni scheme itu ni kalau mana
baru kalau ada pun yang kawin ke sistem bagi khot ke Ikram Swaraj Portal. But hak ni ke Ikram Swaraj Portal ke inisiatif jo Prime Minister Modi baru kenong digital but kenong online kirim terekam. Ana di office ki baret khamtam di office sarkar adu ki ba hai central government kenong online but transparent. Kata di kejutmu ke bangiru di priang ya kani. Oi lapun pau ba ka PFS payment system kadang lang ako kani ke Ikram Swaraj Portal haka guidelines te hindai bangimla syu berpenterekam ya ka PFS payment system. Nomor kini skim melayu sanction na sistem arja atau artway baru KMDC kila ada dan ai ki beneficiaries, lada dan ai ki school, ki dong, ki shnong baru but ka payment ru lada manually banle ya kani. Te mental ada ni buat ya kani ya ki skim ki lada kan buat jing ya ka council na agency online show haba payment lada agency manual ya ki beneficiaries. Dan nomor kata nak yang ini Hamas Shinti yang kini kekam Mr. Deputy Chairman Sir kat sau tarik Julai lalu ya baru ID ke ADCs but nilalek lang siya dali but done a joint meeting by the Ministry of MOPR but nilaphat na joint petition but one idea ni kata training nang ba kiwek kamu kinemput but ya kini ka shiki kumachu pentip shiki nila kho kumne kakas to the Joint Secretary Ministry Panchayati Raj Government of India subject request to organize a training program on Ikram Swaraj Portal for KHDC Government of Meghalaya but QAQA District Council bernilai scientist baru ini but office kopilu kadang office kedungi hadir kini kisawan ini ki the ministry berbentuk bandang kajing berbentuk lambat ni buat kadisi organize September kami buat Shillong. Kajing shisha ki kualet cakoro lain ni ki disease mereka nak ajung ya ki ba kanan dek rasuk ba kinlet shabaro tingila wan baro kajing bajakan berbentuk ini trainings. Dan hadir ni tadi training suruh kadang kasin adi department kapun jike mentaba ki don ki katu kat ni tebi kishnong ki bampau hakanika system khamtam kishnong ki bahasol kimpau hakanika system nama kami ka scheme ka guidelines along with nakamta di rural local bodies te teng ki shnong ki bahab ki urban areas kampau tenama kata claim shom type labun teli ki meetings ki mengilak long hak jenyalam ke TCA department ban khot ini baru lain di KDCs ben-ben ke ni kam but function Deputy Chairman nak kalian jungiru nila hak yang mentah gawe ke shiki function ban exam yakini ki scheme by day ban anja atau akuai first installment juga baik kelan kebila yo ban exam banan penrungshu habo kaneka PFS payment system. Nama lada ipa dan insist ini ban pendung kemat nilabu juga hasil payment manually. De but so tenak penting kaya banyak kalian ke Ministry of Panchayati Raj kelapan tang ini latest kibangi pat yo yakini di sanction mereka ladan haka statement of account budget na central government ban ini dia tadi kilo orang ban hapya tu kena ke PFS. But ni menjur dia kata, but ni netrailan buat industri. Te kumbang iyo jingtip Mr. Deputy Chairman Sir, or nila Persian, ikuat berhap ya day bekas state government, hap ya day bekas central government, hapo ini santunai kami masuk. Berperuan kita industri sini, bangi indek kami masuk. Henry ni atrishkan nam tak kabir jombarok lagi kungkayin, bertunjuk berharap development terbaik kepada Syekh Konstitusi baru kibadan urusan KHDC. Dan kalian ini ngomong balak pulang tentang hakayin Henry statement kibangi air nyo mila dan nyo loy yang fund kepala irma mantan jungi. De Henry nakalian ini belum committed nasum onginnya trailang
nam ta kumu ban prinsip ya kali ban release no naka liang ka ministry but shen ni mila dang shen ni mila ka yang ka shiti ka ministry of MOPR ban recommend no ban seal ban release no ikini ki outstanding schemes ke jongi naka 15 finance commission naka finance ministry te katung ka jiakran naka full dan chip tayo ban joint secretary of MOPR dan nak yang jumpa kila yo atau baru ikut setelah kita nak tadi jumpa kam jumpa but share kisah komentar. Kerana sekian kami lu mila ban pendek kemudian nak pula orang membawa se niru impacted collection kan long lagi lah long apa konkret kata. Desya apa collection se mila ban sam pendek mereka skim dan nak yang niru nasoban orang ban paling kecil yang terlilang nak yang tadi ban pendek kapulai ya kini development scheme. They have a day pakai education department. Education department pun berlama. Hoi let's say KC barim ki penyiar ki circular ban I let's say actually don't look ki bayo lie, don't look ki bayo sound. Ibu berkuat. Tengi isu ba kanong nanti tengi I official letter syabaro let's say kawai tengi pet ya kabatam ke kebanglapan. Kemudian kalau yo ban mudah kuibat mereka ni baru ikut streamline. Nama haka previous governor previous sesi, mereka sistem kementerian kita juga lain dan juga sound dan juga tentang dua. Dan kerana berhenti, ya bawa mata lain punya ni Aisyah kawai. Hari ini ke sports department, kemudian juga aku hajar sisnan. Ya kami lu, mereka tu numbers kalau yo yang shiki. Dan untuk membuatnya dengan syukur tentu yang lebih sebab hakini ki hamentasul dan rasa setelah yo ekonika sekolah. Kami debat deputation committee kumpulan pau dari LU. Nakanya bajungi hadin berlawan ban syuti ke isi ilayo pun ni ki application ki petition ki bawan national hotel. But dawa ya ka executive committee ban pet punya habedi ke jumlah jumban jadi ke area ni ke konstitusi hotel. Te nakanya juni gila perhat dan tentu kalau berhenti ban address ya kini andala pet kat tuki an ki kendon saya ke isi ni lemlah ban kendala konstitusi. Dan ini lemlah ban kenduna dan pendun yaki long term vote OBB konstitusi. David Stam nak nanti ban delegation committee. But ia kata deputation committee mendai ba larai aset nak isi, mereka isi kada hitam bersyubha show governor, but kaba rai kaba put conform in deputation committee kada baik kakum notification dan order job governor job committee. But habis ba kani ni ibun puni Mr. Deputy Chairman saya islam kiba idon kam shisha ba betul kita. Kita islam kumaju semua ini sektor konstitusi dan member parlamen dan kami berhak lain saja voters. Kata mulai dengan pembahasan urusan hajar tamat. Dekam kan syuk kajing guarantee, dekam kan kata ikipai bah anti konstitusi, nama ini development scheme kibuni ai nak council ni ai baik equal shares, ni ai baik nanti ya baru kaju ka among. Deleseka yang kita kinjat konstitusi lah bentai kita buat real desek konstitusi kelak tu jumpai. Jadi hari ini perkara ni dia desek dan ke internal arrangement, alignment dan ke adjustment. Hari ini kini konstitusi. Jadi hai kita laban kumkani ke multi line track. Multi line track kerana dalam paling multi line track kenoren hills kerenja satu semua kasihan. Kamu yang maksud itu orang kali kawannya ke area kami ikut bikin ini. Dia hari ini pada masuk ke West Coast Hills, ke Northern, ke Ramrai, ke Motion Road, bikin di bawah bun, lawan persoalan pendek-pendek. Buat kan hasil di bawah bun, Mr. Deputy Chairman Sir, di petition di bawah layu, halor kini di dawa, di bawah pendek di jemput pakai konstitusi. Jadi halor katakan orang bahwa eksekutif kita sudah pada mesin yang karai berani hendak syubha di governor, ke itu governor air order, assume governor.
Te kata, batna kalian juni kumanci pentit se ka election kumbaka de benlong se benai kan put kata juni haka sautori benai balai ski election ki julong ki tayo kan put benai ba nak kalian juni kumbalong baru ni akan kre ni baru ni constituency mulai tak kata rek mau nampak yo se dia kata kata DCA department apa run ni ke DCA election ni ko kalian te bat ki bo ni notification trong election ki wan ko benai January hau ni benai December te kita ki kaptu kami Mr. Chairman Sir ji share jadi ji ra jadi member yang dua juni te cepat penslo kami dei maka di member ko Sheila la kesehatan ini promotion but nak kalian juni ko maka pau pun itu dan nak kalian juni abide kata jingwal rapel ini kita kidon kibel sikwa donkam dibakerti membansi berapa jadi layu jingin syai tik rules lagi DCM ini berkumpul senanta ke ini rules amendment tu kalau baru sekata gila yang berhak lah kembali senanta dan kejingkran baka state government baka suku nak kalian ini kajing saatnya ketika amendment juga ini rules kadai baik bahapan baik itu dia baru ini lagi di DC kenang baka berhenti kenang baka long uniform dengan beberapa pasien kuasa ketua ni te Habis pak jing yaitu tentang ibadah jangkauan dan dikesian in motion dapat bau di style of functioning jangka isi pemerintah habis kamtang pada trade department ke trade department dari kawai ke department ke rekam hakni ke council ke juni bagian ke trade department iyo yang board rekam dari nolor dari United Khasi Jatiels District Trading by Non-Tribal Regulation 1954. Bertunjuru nawara eka rules haka United Khasi Jatiels District Trading by Non-Tribal Rules hak kendai spa South Kendai. The hakanika act, hakanika regulation, but hakanika rules la aibor yengi ka district council bandiada yaka kai ka khabar jongki traishnong ke juni, traili ke juni kamtam ki khasi gini yang kawan namsyak ni hakibat jelala ni haki nongwe buat mukaishnong shikwa tekani ka an kalau keberadaan kata-kata berkumbalong mentah dalam day nakani ka trading by non-tribal regulation 1954 nak try ke banjai ki business ki juni repair ki kam khai jo ki beri juni ki baret ni ki bahe kumbalong mentah Mulai nak tahu macam ka regulation kewala la dan perkin ia babun se ki ba he spa na kimi berjalan korban berkini no ya ka khai ya ka business ke juni bat kiwe dan nak yang juni ini bakadan ke regulation but kuman si pentip hakalian nak yang ke trading by non-tribal regulation 1954 la dan ya ka bor ban dan ye enforcement. Buat ye enforcement, kumasih penting ni dalam guna apa? Asal dari Chairman Sir, kita tak ubah dia kau buat tam guna dia. Dan dia buat enforcement, kita bentuk nado superintendent, inspector, additional superintendent, inspector, but sub inspector, but baru constable. Lalu ini bentuk lang kalau lang dia kau tam guna. Te ka nama ka council kan hak berkobar kubat Santri district. Te ka jumlah ini kamu bagi tak pulau berade Henry Nisukia ya kakam Mr. Deputy Chairman Sir. Nisukia ya kakam teng ni syushong tak po office ni syusain tak pa file lalu ni tip ika baca syamadan ika baca hafil kalau kau ini teng banshim karai. Dan kalau ni nilai dana dia untuk nisutu, kita baca kopi. Dan apa sobat orang bah, nasi kawan tu, isi hadiah tu masuk berkentui isi bertemai hadiah hamur kadai bernilai kopi authority. Namanya balik tadi nisutu, kita kuno ya kam, kuno kecil kandon. But sutenan bah kini kecilnya nanti kecumi nilap pun ke Mr. Deputy Chairman Sir. Dijaga di bawah lesi bukan kasih syukur lah ketikaท่านคณะบดีทำงานมาด้วยบรรเลงมาด้วยอะไรบรรเลง
lah boleh tiap nomor bala pun pula dikui pak kinong way te ni so banong ba ni ship ya ka jingkit ni so pia ya ka kam nama tak ada nilai dalam ni kam dei nilai penjak uram ni no nilai dah ka jingkit ni pada jing so pia ya ka debat nak yang jungil bilang rani nak portion so ni nanti pak jingkit ke jungil kala I'm see my officers ke jungil slap ni và tình idol di Jakarta belum pernah kita pergi itu ihapkan pak jingkip saya district administration ihapkan pak jingkip saya SP office nam taban aika jingedai ke enforcement ke jumia hadu kata idol di Jakarta mesti dicermati sama dan masa kata kata yang ini bersyat penbaik nanti streamline habis ke jing yo lat di Barcelona ban yo kai kat kawasan ini kat pun gajinai juni la kat tu kat ni teli jaga ki babun ha ki wan bantai sini dalam di Islam ila ha ban kan ni la ha ban ni batakshen lagi syapo isyamati syamajai tak ya bat sultanat tentang itu ki ba ai mukat dumai ni lu kumba sau kumut ki ai mukat dumai syahai kut Bentang ban penbor ikat council ban issue nak mandor trading license tentang joki. Kita kumba art pukul kita ki nokri exporters, importers, ban penjuru art sawur kita ki nombor bukan. Kini kan ban pendem pakai sifat mental dinang betha ia ka hima ban exercise ka bade bende. Ban hadu mentang pakai license joki penjuru. Te nilalek si bubur kita ni pun mesti dicermat sa kacing juga hamtam hakatri. Te nakadang jumi di kerpat di kentu ya bawa tiba bas halal lagi coki konstitusi joki tek-tek digan apa sortu dan siapa jama sortu ki bangidan kam si banya trena ki lokal desi nakaputa kapan bet berbian kapan yada ya kai kawa nakiwe pakni dan rio hakin gawi gitu. Te hakabiti kapan festival Hoi, silakan ni kat tu kat ni kita masuk kelas. Nama hasil lah sebenarnya kita tarik ban pengendalian kita festival. Kawai kalau pengila tu berulung awal Desember tani kita. Kawai pengila tu berulung awal pelaluan nyusah ajar apsal. Nak kita pemelakian mereka kan rakyat cakap. Basta kat tu pengendalian lala berpendap di kebun kimia di Peri. Bun ki jintai ki badukam akan dikerjakan nanti kok kasih nanti village kawai nak kerjakan bahwa la penlong yang di Kementerian Festival Islam berjalan no but nak kalian juni habis di Kementerian Festival ni trailer minta state government dan nak kalian juni ngimkan fund ban penduduk jadi bukan nikah Kementerian Festival dan kata mau benar tamasa de habis di kata nilai trailer state government tourism buat finance department buat limba kajian trailer buat finance buat tourism department layo ban penpaham buat penbit yang dijaga buat nanti ini ki atrayo musyawar layo ban job inspection buat ki officers di department lalap event yang buat tenang Dementa ka rai ke bakatu hi ke bangila rai dekat dengan sutu jimun buat chief minister ke department tourism rai berpenuh ke syikari baklai itu terbeli buat di sutu melakukan ibaba sekini di diberi action and rai nama ingin terkam di penuh ya ketika festival lada sokar jelai di festival hotel penuh ni dekat petang tadi di pada petang maka di justru kerja beliau sudah berpeluang. Dia hot imah berpeluang musnah mereka sisian lah kata kemisnan di hati berpeluang. Tengah sobat syawal sebut ketika tuan juni ni kuat kemudian yang menulis festival yang kepada kalian chief minister di minister of cabinet government of India bila keluar wan bila konsen ya chief minister bermakna buat semua konsen buat koridor konsen. Jadi lah, ayat komiti bagi kemudian berakhir dari depresi.